Loron dia buat telespectadores di MNTV no ouvintes Radio Nacional FM atos ida.ida MHz. Bem-vindo a programa Haburas Vida Espiritual, episódio 725. Hamuntuk fale hau Padre João Bovida. Tema baik hitanya refleksão da hoje mag Jesus rasik maksinal botliu maromaknya presença matenek no misericordia niang. Itanya refleksão hoje ne baseia baik Evangelho São Lucas capítulo 11 versículo 29 to 32. Maluk do bensire é Cristo. Evangelho idane apresenta mensagem maka susi Jesus konaba sinal sira. Ema sira nebe haleunia hare ona ninia milagre sira, rona ona ninia hanorin sira, no mo sente, no assisti ona niniak bit hasoro demoniu. Maibe sira ezizi na fatim prova barak liutang. Sira hakarak sinal dramatiku ida husila lehang atau convence sira kata los duni Jesus sidane mai husi maromak. No Jesus hatang ho firmeza. Zerasaun dane mak zerasaun larang at. Sira husu sinal ida. Maibe sinal seila fo. Sodet sinal zonas ninyang. Hafai nia compara nia ang ho zonas no ho liurai Salomão. Figura botrua ya historia Israel niang. Mai be ni halo reklamação ida nebe makas. Tamba Jesus fahanuim bopubu sira. Kata iha sirnya letne. Ia ida nebe botliu fali zonas no Salomão. Jesus rasik maksinal botliu maromak nia presença, maromak nia matenek, no maromak nia misericordia. Seita la reconhece Jesus, sinal seluk seilato atau ita reconhece maromak nia presença. Tang husi tempo lukeras, ema sira hakarak tebes sinal sira husi maromak. Ya testamentu tuang, maromak fo sinal ba nina povo, arkoris ba Noe, nudar aliansa dameniang, aihung nebe lakam ba Moises, mana iha refik maram ba povo Israel. Sinal serne, atu asegura sira ne fiar, no orienta sira ba maromak. Ya Jesus nya tempo, ema barak heina fating katak maromak sehatudu ninia ang lihusi milagre sira nebe maka extraordinario. Ema balong hanoin katak Mesias selori milagre kosmiku sira. Ahi tunghu silalehang, anzu sira nudar aswaim bot, hatuduk bit nebe makas. Tane quando Jesus haklake en konaba laran sadia, konaba kura ema morasira, no dunisa espiritu at sira, ema balong na fatin la contenti. Sira hakarak buat ida nebe botliu, buat ida nebe ema labele tangona nega, no ema admiti kata close duni, ida nebe milagre extraordinario ida nebe mayusi maromak. Mabe iya nema kita hare ne perigo. Ezencia basinal sira, dala rumah bele mai lau susi fiar, mabe husi falta fiar ninyang. Ema bele subar iha razan siran ene kotuk. Se maromak fodet sinal ida mai hau, entang hau se fiar. Mabe iha realidade, sirene fuan taka na fating. Idan dalam rumah kontesemos ba iha itene moris. Dalam hirama kita dehang, nai fo sinal ida mai hau. Hatu mai hau kata kita bot maklos. Hatu mai hau kata kita bot hamuntu ko hau. Ita karak maromak haruka milagre ida. Acontecimento dramático ida. Liang ida nebe claro husila lehang. No mas kinune, lorong-lorong, maromak haturo na sinal mai ita. Presenti morisnya nebe ita iha, banyak ita hader sang. Kriasaun ninya furak nebe haleu ita. Domi husi familia no belon sira. Sakramento sira nek bit, liu iha Eukaristia. No liu, Jesus trasik niya presensa iha ita ninya let. Problema? Laos tamba maromak lafo sinal. Problema magdala barak, ita la konsege hare sinal bot nebe iha ita ninya oing. Nebe maromak fona ma ita. Jesus hatetem ba ema lubung. La iha sinal ida mak sehat tudu. Sodet sinal Jonas niang. Ne Jesus hakarakatu dehan sa ida ma ita. Iha Mateus ne evangelho. Sinal Jonas niang refere ba Jonas ne loron tolo ia ikan nya kabung. Nebe hatudu Jesus nya mate no Morisias. Mabe iha Lucas ne evangelho ênfase diferente. Jonas rasik mak sinal ida. Nini haklake
lori povo Ninive ba arrependimento. Sira arrepende, ba sernya halok at, nebe latuir maromak ni hakarak, no idane lori sira ba conversão. Kodi akribit sirne salang, no hafon sira ninia moris. Nune mas Jesus rasik, ninia liafuan sira, ninia hahalok sira, ninia presença, maksinal, nebe bolu, ema sira nebe moris ya ninia zeração, no tomai itane tempo, ba ia conversão, ba akribit itane ninia salang. Jesus continua tang, liurai feto husi sul, se hamriki loron tesilianiang hamutu ko zeração idane no kondena sira, tamba nia mai husi rai ninia rohang, atrona Salomão ninia matenek. No iha sernya let, yane, iha ida nebe bot liu fali Salomão. Liu feto savanya halo viazen dok, atu buka Salomão ninia matenek. Povo Ninive niang, maski sira zintiu, katak sira lafier ya maromak, sira hatamba zonas ninia bolu. Sira responde ba zonas ninia proklamação. No maski nune, iha Jesus, iha figura ida nebe bot liu duke Salomão, no matenek liu duke Salomão, no bot liu duke zonas iha ninia profesia. No ninia povo rasik, la setilu mania, la rona nia. Saya mak Jesus dehang. Nia rasik mak sinal, maromak nia presença. Nia rasik mak matenek nebe bot liu fali Salomão niniang. No nia rasik mak profeta bot liu zonas. Nia moris, nia hanoring, ninia milagre sira, ninia misericordia, ninia mate. No ninia morisias, mak maromak nia revelação ikus liu, la precisa tam buat tidak. Jesus nia figura det, suficiente ona, atau tudo sinal maromak niniang. Holia fuan seluk, se ita la reconhece maromak iha Jesus, la iha milagre ida, mak se convence ita, antu fiar iha maromak. Ida ne mak fahanui ma ita, kono buat ida nebe makasliu ia tempo hin lorong. Dalam rumah ita buka tur sinal extraordinario sira, aparição sira, ka evento milagre sirniang. Enquanto maromak bele dunia halo milagre sira. Ita nunca bele halua milagre bot liu nia foti ona. Katak ninia lia fuang, halo ang baema. Maromak kamu tuko ita iha Jesus Kristo. Se Jesus maksinal bot liu, pergunta los mak uin samak ita hatang masinal bot idane. Ema Ninive niang, banghira sira rona zonas ni haklakeng, sira arrepende. Ho hena karong, no ahik desang, sira hatai sena karong, no ahik desang, atau haturu katak sira hakribit sernya salang, sira muda sira ninia moris, sira hakarak atau hetang moris fong. Liurai feto sabaniang, banghira ni rona kono ba Salomão ninia matenek, nia halo viazen dog, atu rona Salomão. Mabe ema sira nebe moris ya Jesus nia tempo, maski ia sira nia let, ia sira nia oi, ia figura nebe bot liu zonas, figura nebe matenek lu Salomão, mabe dalabarak sira nafatin larantos, sira larona Jesus ninia mensajen sira. Perigo anesane, makita mo sasoru uhin lorong. Ita bela haleo ho maromak nia sinal sira. Escritura, ka Biblia, sakramento sira, komunidade fiarnain sira, no benson lorong nia nebe ita simu, mabe dalabalong ita ninia matang nafatin taka, ba iha maromak ninia presença. Ita bela mai iha igreja domingo o belamos lorong, rona maromak nia futar liafuang, simu ninia futar ising, no lao nafatin iha dalang uluknya la muda ita ninia moris. Tambah ita la reconhece sinal maromak ninia presença iha Jesus. Sinal lolos nebe Jesus oferece mai ita, laos ba curiosidade, mabe ba conversão. Laos atau tambah itane curiosidade, mabe liu atau bolu ita bahakribit ita ninia sala. Ema Ninive sira arrepende sira nia moris bahira sira rona zonas. Liu feto buka matenek, no insaho ita. Se ita reconhece luni Jesus, ita husik Jesus nia lia fuang, atau tama iha ita nia fuang. No atu muda ita nia moris sira, atau desafia ita nia orgulho sira, atau inspira ita, atau moris holara metin liutang, ya maromak ninia futar lia fuang. Ano idanem pergunta nebe ita precisa atau atang. Idanemak diferença sabe. Haradet sinal ida lato.
ita tengki hatang. Ita los duni hare sinal maromak ne presensa, mabe saida makina na resposta ba maromak ninia sinal ne. Ita precisa hatang. No objetivo sinal niang mak atlori ita basically utam ba maromak. Atu dudu ita ba fiar. Atu dudu ita ba arrependimento ba ita ne halokat. Liliu atu tulung ita hadiah ita ne moris. Hafong ita ne moris lau iha dalang nebe los liutan tuir ne maromak ninia hakarak. Tam para atu buka prova extraordinary sira. No, ita para atu buka prova extraordinary sira. Maromak bele kala bele fo milagre sira, mabe prova botliu kona banine domi ne ihona. Ya se ia figura Jesus niang nebe heri ia cruz mate no moresias no oras ne dalang na fatim presenti he eukaristia. Seita la reconhece nia ia neba la sinal selu nebe sei to sei suficiente. Buka maromaknya presensa ia tempo bem, ia situação bem, situação ordinária sira. Ema estrangeiro sira, nia larandiak, ema nebe ita domini ne perdão, criação ne furak nebe hakmatek, hamlah ba oração ia ita ne fuang, ne maksinal sira maromak nia servisu nia ia ita nia moris. Husik sinal serne lori ita pa mudança. Hanesa ema Ninive, ita tambolo ba arrependimento. Hanesan liro efeto sabanyang ita tambolu atau buka matenek. Labele admira de Jesus. Husik nia transforma ita ninia moris. Ita latorit admira Jesus. Maibe husik Jesus transforma ita ninia moris. No ita rasing mo setan samara atu sai sinal ba maseluk. Hanesan zona sai sinal ba Ninive ita mo setan bolu atu sai sinal moris Kristo ne presensa yang mundo. Lihusi ita ne halok dominiang, halok misericordia niang, no fosasing konaba maromak ninia doming. Tan dala balung, ita rona saranin sira balung deang ema barang lakong fiar, tamasira nebe ba igreja, lahak besi ang ba maromak. Lahat turu lolos, katak siren ne morisne, reflekte maromak ninia doming. Tam buat ida nebe khusus ita makne mawalin sira, atu ita saimo sinal maromak ninia doming, ba ita ninia maluk sira. Tane, maita kita saya nesan zera saung nebe moris ya Jesus nya tempo nebe heintang atau etam prova maita saya nesan eman ini besira nebe arepende ang no nesan liure feto nebe buka matenek nema roma karek ben sama imba imhiot